Pemirsa rahinane mangkin sanis cara kliwon wuku uye, krama Bali ngemargiang rerainan tumpek kandang. Upacara inucap kemargiang pindah ke Cihna Bakti krama ngajiang sarwa beburon. Ring sejeroning lontar Sundari Gama keunggang, sanis cara kliwon uye pindah ke prakertining sarwa satu. Tegesnyane ring raina sanis cara kliwon wuku uye, beciknyane kedadosan galah ngajang sarwa buburon, tumpak kandang utawi sani ketah kesengguh tumpak uye utawi tumpak wewalungan, rau nyabran ngenem bulan apisan, sejeroning upacara sani kemargiang kramo ngayat bakti majeng sang yang siwo pasupati, antuk prabawaan ide pindah ke sang rari angon. Antuk punika sani kepuja boya beburon sakewanten prabawaan ide betara pindah ke sang rari angon. Tetuak tumpak kandang wantah ngajang sarwa beburon, ingon-ingon sani kedruenang krama antuk ngaturang banten sakesidan. Indik upacara nyane, preside kemargiang antuk undagan utama, Madya Wiyadeniste, sani kutamayang wantah kelas carian karama ngaturang bebantenan inucap, pindah ke Cihna ngajang saha urati ring sarwa beburon. Ring sajeroning agama Hindu, wenten ajahan indik Trihita Karana, ngewangun paiketan becik majeng pelemahan, wiaden jagat taler sedaging nyane. Paiketan becik majeng sesama miwa eling ring ide sang yang widiwasa. Setias punika sejeroning lontar sarasa muscaya ngunggahang. Ayuwo tan masih ring sarwa prani, apan prani ngaran prana. Tegesnyane sampunang nenten ase ring beburon, santukan sarwa buron wanta prana jagat puniki. Antuk punika ring raina tumpek krama ngayat sang yang siwo pasupati, nunas mangda sarwa buron sane keduenang mangguh rahayu. Santukan kuentenan beburon minakadi banteng wiadin kebo, membuat pisan majeng krama sane makarya pindah ke petani. Juliana, Bali TV.